hayi ngiyakhuluma manje ngiyafuna ukukhuluma lo mfana nalo munye wakhe abayibiza ngo-president kade ehlele hotela noKhumalo uKhumalo lo ukhomanda Khumalo behlela behlohlana laphana nabanye abantu abasha abayi-organizile abayidlanzana bethi umsholozi usemdala sekumele mlinde uKhumalo nabo lona wayesivumele nabo umkhonto indlela uzuma ephethe ngayo ku-ANC ovalula ngesivumele la ukuthi uma abantu sebeda utshwala emahotela emhlanga uZuma kade emusha ememezela umkhonto sonke sagijima ngoba sila ngenxa kaZuma ngoJanuwari usemdala kade emusha isawumemezela umkhonto